Murakaza neza kuri Urban Point. Reka dutangire kuri aya magambo ya Trump yateje impagarara ahantu hose yapostinze ejo hashize ku rubuga rwa Truth Social. Ku makampani y'indege yose, abapilote, abacuruzi b'ibiyobyabwenge ndetse n'abacuruzi b'abantu, ndababwira ko ikirere cyo hejuru n'igikikije Venezuela gifunze byeruye. Murakoze kubwo kubyubahiriza. Nyuma y'isaha iri tangazo Trump arisohoye, indege ya Perezida Maduro yavuye Caracas muri kapitale ya Venezuela yegera hafi y'umupaka wa Brazil. Ese Maduro yaba yahunze? Umunyamakuru wa CNN wo muri Brazil yavuze ko iyo ndege yaguye muri ako gace ari indege ya VIP yakoreshwaga na Maduro mu gihe cyashize. Gusa ntabwo bizwi neza niba Maduro yari ari muri iyo ndege. Nyuma twagerageje gucunga ko hari indi ndege yavuye Caracas yegera umupaka turayibura. Reka turebe umubano n'imikoranire hagati ya Brazil na Venezuela uko ihagaze. Muri uyu mwaka niho byatangajwe ko ibihugu byasubukuye ingendo z'indege zihuza Brazil na Venezuela nyuma y'imyaka 8 zidakora. Ikimenyetso cy'uko hari ugushaka kongera korohereza ibihugu kwihuza mu by'ubucuruzi, ubuhahirane, ubukerarugendo, imibereho myiza y'abaturage. Hari kandi imikoranire mu by'ibanze technical cooperation hagati y'imitwe y'ubuyobozi ya Brazil na Venezuela. Ku birebana n'ubuzima, ubuhinzi, imiyoborere y'imipaka, ubufasha mu by'imibereho n'ibindi. Murakoze gukurikira iyi video. Niba ushaka andi makuru ajyanye n'ibintu byubaka umutekano n'inkuru ziri kuvugwa ku isi, mwibuke gukanda subscribe, mukande kuri like kandi musige comment. Dusubire mu kanya ku yindi video nziza cyane.